zanimljivo je da se, mogu se to primijetiti, gospodine Komšić, stalno u njegovom društvu pojavljuju manje više isti ljudi, nekoliko istih likova. To su očigledno ljudi od njegovog povjerenja. Najvećeg povjerenja. Tačno. Ovo je inače, ovaj snimak je vjenčanje jednog od ljudi iz Mladićeve pratnje, koje se zanimljivo dešava u Kuli. Dakle, Sarajeva. Vidite datum 16.9. znači nekih 20 dana prije nego će pasti Miloševićev režim. Na toj svadbi je bio i zločinac Mladić. A ovo puštamo da bi policijski istražni organi iskoristili ovu priliku i zabilježili, pošto se vide tablice automobila, zajedničke tablice bosansko-hercegovačke, da bi provjerili preko CIPS projekta, nadamo se da nije u tako lošem stanju, da se može provjeriti ko su vlasnici ovih automobila. Sam snimak sam po sebi nije toliko atraktivan, ali je bitan upravo radi dokumentacije čitave priče. Eto domaćeg zadatka za ministra Čađu da otkrije ko su ljudi iz Mladićevog okruženja. Zapravo, gospodine Komšić, nevjerovatno je apsolutno da se u Mladićevom društvu pojavljuju ovako visoko pozicionirani oficiri srbijanske vojske i vojske Republike Srpske u vrijeme kada je čovjek zvanično u bijegu. Dobro, pazite, vi imate ove snimke, ima njih još, koji nisu tako, kako se to kaže, policijskim rječnikom, dokumentovani. Nije to ništa začuđujuće. Znate, svo vrijeme nam se tvrdi da se on krije, Bog te pitao gdje, da je izvršio plaćnu operaciju, da je u Rusiji, da je na Sjevernom polu, da je očeo Južnu Ameriku. Očigledno je, jedna stvar je očigledna. Ratko Mladić je svo vrijeme pod zaštitom, tada vojske Jugoslavije, sada vojske Srbije. Ta struktura ga štiti. Politika stoji, ti određeni krugovi stoji iza njega. Niko neće ništa da uradi po tom pitanju, jer ovo, evo što ste prikazali, što se moglo vidjeti, govori o tome da čovjek uopšte zapravo ne smije. On živi najnormalniji život kao svaki građanin. Evo, mi smo u aprilu 2003. godine snimili razgovor sa Perišićem, koji se pojavljuje na jednom od onih snimaka. On je mi tada govorio da nikada nije vidio Mladića od trenutka njegovog bijega, iako smo na snimcima vidjeli da su se družili u Beogradu. Pogledajmo šta nam je tada lagao Perišić. Za Karađa vrijedi da je sve vrijeme bio u tom nekom trokutu, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija, dakle se kretao, skrivao na tom području, dok je za Mladića sve vrijeme prisutna teza kako on zaista u Srbiji čitavo ovo vrijeme, dakle od 96. pa na ovamo, kako ga je u to prvo vrijeme i danas navodno, kako mu je zaštitu pružala, dakle, vojska Jugoslavije. Uistinu 96. 97. 98. Jeste li viđali Ratka Mladića po Beogradu, jeste li imali ikakve informacije? Pa praktično
praktično pripadnici? Pa ja da sam na vašem mjestu ne bih postavio takvo pitanje iz razloga jer time obezvređujete mog kolegu, a nekada je potčinjenog Rasima Delića koji je bio komandant vojske i on imao svoju obaveštenu službu i trebali ste pitati tu obaveštenu i sad kad se vrate pitajte tu obaveštenu službu jer nema smisla da sad vam to o kretanju Ratka Mladića i neki drugi govori čovjek koji je iz druge države. Apsolutno, ali pritom... A Ratko Mladić je bio u vašoj zajedničkoj državi i sad je vjerovatno, pa izvolite provjerite vašu obaveštenu službu i neka vam ona kaže gdje je i kuda se sve kretao. Neću jednostavno da odgovaram na takva pitanja koja nemaju apsolutno logike i nemaju smisla. Pa ja vam moram reći da je Ratko Mladić interesantan za čitav svijet, danas košta 5 miliona. I specijalne službe svijeta, prema tome znači nemate u meni, nemate sagovornika za takve stvari koje su predmet stručnih službi. Ja vas ne mislim da u taj kontekst, ja vas dakle pitam, to jednostavno govoriti da i ne. Da je imao zaštitu praktično pripadnika, čiji ste bili prvi čovjek, dakle vojske Jugoslavije od 96. do 98. Je li uistinu bio u Beogradu, kako zvanično, dakle do informaciju... To vi pričate jer malo znate, a i onaj ko vam je dao zadatak da postavljate takva pitanja izuzetno malo zna, jer da i jedan i drugi znate, onda bi išli na pravu adresu. Šta drugo očekivati od zločinca, poput Perišića, nego da laže? U 60 minuta smo u proteklim godinama u nekoliko navrata otkrivali Mladićeva skrovišta. Te priče radio i kolega Damir Kaletović. Arhiv 60 minuta puštamo večeras samo kako bi dokazali da smo znali gdje se krije najtraženiji evropski zločinac. A to ćemo nakon našeg arhiva dokumentirati i ekskluzivnim snimcima koje posjedujemo. Pogledajmo kako smo otkrivali Mladića. Topčidersku kasarnu moguće je bezbjedno snimiti jedino po mrklom mraku i iz automobila. Straže su na svakih 30 metara. Bjegunac Mladić ovdje je potpuno siguran i daleko od radoznalih očiju. Kasarna na Topčideru u istoimenom beogradskom naselju bilo je višegodišnje sigurno skrovište za sumanutog generala Ratka Mladića. Također ovdje se mora reći da susjedna kasarna koja graniči sa ovom, ona na Dedinju, odnosno ugostiteljski objekat Knežev Vlad, je mjesto gdje je Mladić bio često viđen gost. A što se tiče hačkih optuženika, činjenica je da je gospodin Vladan Batić uputio u jednom zahtevu okružnom javnom tužiocu i molbu da se on obrati gospođi Carli Del Ponte, jer priča se da je ona prilikom svoje posjete Beogradu predala i kao adresu Topčider i taj zaštićeni objekat dole podzemni kao moguću adresu gde borave pojedini haški optuženici. Ovaj potvrđeni zločinac je ljubitelj dobre kapljice. Sve donedavno je dolazio u elitni beogradski restoran Milošev Konak, koji je od kasarne Jugoslovenske vojske na Topčideru udaljen svega 30 metara. Upravo je ovaj restoran prije mjesec dana i glavna tužiteljica Haškog tribunala, Carla Del Ponte, označila kao mjesto gdje je Mladić večerao. U vrijeme našeg boravka u Miloševom Konaku nismo zatekli mnogo gostiju. Konobari koji tamo rade ne žele u kameru govoriti o svom najpoznatijem gostu, stoga smo se odlučili za trajno snimanje razgovora. To se pričali u kasnom. A inače, ovdje nije. Ja se ga vidim kod ono niko su na kvijetu prošle godine. Šeta se crven u licu. Koji uvijek? Maja gromu, on je ogroman. Da, nije on velik, previše visine, ali je nabijen ovako za sve godine i crven izuzetno crven u licu. U beogradskom naselju Košutnjak, ulici Blagoja Parovića, koja se nalazi iza mojih leđa, smještena je i kuća ratnog zločinca i haškog bjegunca Ratka Mladića.